pustili smo u opticaj 3000 karata. Karte će se početi prodavati 3 sata prije utakmice, znači u 16 sati i to na ulazu broj 1 i na ulazu broj 4. Kad smo kod ulaza broj 4, moram reći da smo taj ulaz prilagodili i ulasku osoba sa invaliditetom. Mislim da smo mi upali u jednu formu u najbolje vrijeme, gdje smo poslije Cibalije 3 boda i pokazali da možemo i vani od svoje bodove, a mislim da je ta utakmica značajna bila i razloga toga što smo dali u prvoj minuti gol i nismo 95 minuta primili gol. I tu je pokazalo našu snagu, a protiv Hajduka je to i potvrdilo, gdje smo napravili jedne mini pripreme, dobro se pripremili za Zagreb i svi vjerovali da ćemo dobiti u Zagrebu, tako je i bilo. Tako mislim i sutra trebamo vjerovati, naravno što mnogi kažemo, u jednu sportsku sreću, a ovo što se rekao obrana, nije se opita, obrana se radi od tamo Golubovića, centarfora prvoga i mislim da mi to svi skupa dobro radimo zajedno i da je onda lakše i veznom redu, odnosno da je lakše i obrani i golmanu i sve se nekako tako poklopilo. A mislim da nas drži jedan veliki motiv i želja za dokazivanje, naročito igrače. I ja vjerujem ako ovako nastavimo, mislim da ćemo mi već i ovaj dio, ono što smo zacrtali, najbitnije ostao u ligu, a ono što kažem, o tom potom treba najprije skupiti bodove za ostao u ligu, pa onda razmišljati o drugim stvarima. Vaša uloga je dosta zanimljiva, radite za Splita, a nema vas gotovo nikad na utakmici crvenih. Vi ste u isto vrijeme negdje drugdje, snimate protivnike i onda treneru Kataliniću prezentirate što ste vidjeli. Da, to je upravo tako. Gospodin Katalinić to radi odlično i mi vršimo veliku pripremu za utakmice i radimo ozbiljno i kvalitetno. Minimalno snimamo 2 utakmice, gledam utakmice, neke utakmice radim i po video analizi, tako da to na kraju prezentiram gospodinu Kataliniću. Sve informacije o kvaliteti momčadi, njenoj snazi, slabim točkama i tamo gdje mi možemo nešto iskoristiti u našu korist, a i one strane koje su dobre od strane momčadi, tako da ih možemo sačuvati svoju momčad od opasnosti. Po onome što vidimo na tablici radite vrlo dobar posao. Naravno, najvažnije je da igrači koji odgovaraju na zahtjeve trenera Katalinića, koji slaže taktiku, ali vama je sigurno zadovoljstvo što je Split ovako dobar. Pa kako mi neće biti zadovoljstvo i čast mi je raditi sa ovakvim trenerom, gospodinom Katalinićem, svim momcima u stožeru, sa Balajićem, sa Tihom Bulatom, Vladom Babićem, sa cjelokupnim stožerom, tako da jednostavno velika mi je zadovoljstvo biti član toga stožera. Evo, pred nama je Lokomotiva, što javno možemo reći od ovoj momčadi. Znamo da je bliska s Dinamom, a kako oni zapravo igraju? Ste njih snimali? Pa snimali smo ih, a to će ostati mala tajna o tome samo kako oni igraju i šta rade, ali morate znati da to je jedna kvalitetna momčad koja je, tako reći, Dinamo broj 2 i tu ima dosta kvalitetnih igrača i mladih reprezentativaca, iskusnih igrača kao što je Bule, Sivonjić i tako da trebamo na njihovo obratiti pozornost i mi ćemo maksimalno pristupiti toj utakmici da ih dobijemo i da pokušamo dalje ići onako kako smo do sada išli. Evo, znamo da očekujete prinovu obitelji, a što očekujete od sljedećeg susreta protiv Lokomotive? Pa naravno da očekujemo, igramo u Parku mladeži i normalno da očekujemo pobjedu, ali naravno da isto tako da neće biti lako, normalno, svaka utakmica je utakmica za sebe, ali igrajući ove utakmice do sada, ovih 6-7 kola koji smo odigrali, ja mislim na visokom nivou, tako imamo pravo da se s pravom nadamo da očekujemo 3 boda. Igrali ste zajedno sa Igorom Budišom u Šibeniku i dovedeni ste kao najbolji tandem u državi. U Splita ove sezone Splitova obrana je primila samo 3 gola. Jeste li zadovoljni? Kako ne bi bio zadovoljan, 3 gola, ali isto tako mislim da to nije samo zasluga Igora Budiše i Velimira Vića, to je zasluga kompletne ekipe, znači svih 11 igrača na terenu i onih igrača koji su na klupi. Znači čitav taj rad koji mi treniramo na treninzima i uigravamo, to mi prenesemo na teren, tako da je, hvala Bogu, 3 gola, normalno da je svakom drago. Čula sam da ste vi oni koji zabavlja cijelu ekipu, cijelu momčad i da vas zovu čak i George Clooney. A dobro, sad to bi ostavio za njih, to je njihovo, ali naravno da je atmosfera jedna od bitnih stvari unutar momčadi. Znači mora, da bi ih igrao dobro na terenu i to mora znači biti sloga u slačionici, znači van terena, da se družimo, da se zezamo, a kad je utakmica naravno da budemo svi ozbiljni. Vas bi se moglo reći da obavljate prljave poslove u momčadi, igrate na poziciji zadnjeg veznoga, nekad je uz vas Šimić, a nekad Vitajić. Kako je čuvati najopasnije protivničke igrače? Prije svega zahvalio bi se na pitanju, pa evo ne bi iskoristio ovaj intervju da
previše pričam na sebi, ipak je ekipa dala jedan veliki obol i svi smo svjesni da smo napravili dobar kontinuitet dobrih igara što se očituje i na našem bodovnom kontu. Što se tiče same moje pozicije, takva je kakva je. Ja sam podređen ekipi, uvijek sam bio vojnik kluba i to za mene nije nikakav problem. Dosta vas hvali su igrač Radnić, čitala sam u novinama da mu vi čuvate leđa kada je on u napadu. Pa to je više hvaljenje sa strane prijateljske jedne, mi smo inače cimari u sobama, međutim Radnić igra u vrlo dobroj formi ove sezone, naravno i prošle sezone u jako dobroj formi. Najmanji problem je meni stati njemu iza leđa dok on obavlja bezbroj centar šuta prilikom svake utakmice. Ove sezone primili ste samo 3 gola, je li to super? To je više nego super, međutim za to je zaslužna cijela ekipa, atmosfera. Postali smo prava klapa, dišemo svi kao jedno, slačionica je zdrava i šta reći, mogu samo poželjeti da se ovako nastaje. Jel naćete šta god vremena za nešto osim nogometa? Pa naravno, nađe se tu i tamo, pročita se koja knjiga, haha, šala, pa nađe se vremena za razne prigode, za odlazak u kino, odlazak na piće, uglavnom su to kolege s posla i tako. Eto, pozivam sve gledatelje koji su voljni, koji imaju malo više slobodnog vremena da dođu u 19 sati u subotu, da nazočuju jednoj našoj fantastičnoj predstavi i obećajemo 3. Za čestitke nikad nije kasno, nedavno ste primili nagradu za najboljeg igrača druge HNL. Što bi rekao kao igrač na to? Pa čujte, evo prvo se moram zahvaliti na toj tituli i svim svojim igračima koji bez njih sigurno ne bi uspio napraviti taj podvig da kažem, a sigurno da je lijepo za mene što sam proglašen za najboljeg igrača druge lige i sad pokušavam što bolje odigrati ovdje u prvoj ligi pa vidit ćemo šta će biti. Ove godine si uspio zabiti u prvoj lizi najbrži gol ikad. Ako se ne varam, to je bilo protiv Cibalije 44 sekunde. Se možemo prisjetiti to? Je, 44 sekunde, sad ne znam je li najbrži, ali sigurno jedan je od najbržih. A eto, posložilo se na utakmici tako da odigram odmah prvu akciju, tako reći savršeno je i sve je ispalo na kraju da sam ja mogu sam doći ispred golmana i poentirati za 1-0. Spominjalo se da ćete otići u Rijeku, Dinamo, Hajduk, a vi ste ostali u Splitu. A baš ta 4 kluba su na vrhu liste. Hoćeš nam malo... Na kraju sam dobro izabrao, zato jer sam u prvoj četvorki. A što se tiče tih ponuda, lijepo je to sve i pročitati i vidjeti, ali odlučio sam se ostati ovdje jer vjerujem da će se najbolje razvijati ovdje i nogometno i sad evo, za sad je to stvarno odlična odluka bila. Što očekujete u nastavku prvenstva? Pa teško je reći, ja se nadam da će očekivati ovako što bolju igru, recimo ako možemo još bolje igrati, a sada teško reći za neka daljna očekivanja, sad najbitnije je da ostanemo svi čvrsto na zemlji, a sigurno da ćemo uspjeti ovako i dalje igrati. Jeste nadate velikom broju gledatelja u subotu na stadionu? Je li vam oni daju veliku podršku? Ma sigurno da su 12 naši igrači, Crveni đavoli i svi koji dođu ovdje na stadion, tako da i ovim putem pozivam. A ja se nadam da će doći u velikom broju jer Hajduk igra u gostima, tako da ovdje u Splitu nema nekih bitnih sportskih događanja, tako da se nadam da će biti ispunjen stadion.